Webale kuba oli Hakitara TV akaire kanu kenyini kandi makuru gena ko mu rubuga rwa Hoima agatwina akaire kanu kenyini gatukwenda kwikiyaho nikyo ekyombeko ekyakabalega ekinyakukwasira omuro nyenki akaleno mu rubuga rwa Hoima boko banora footage ne ya drone itukukwatire araha ebyombeko ebinyakuhereiroho haro Hoima Public School aroho petrol station ai tumanyire nka ya Starbucks street egyo niyo batweta ya Butiaba Road Butiaba Road boko banoruga kuli ya Boma St Jude Pepsi wali dipo ya Pepsi no jja kusirimuka ekyombeko no haho kiri ekyakabalega ekikwasira omuro atutuka kengere ensonga ki leterezo muliro guno baitu tujja kuba tulinda report ya police ejja kuba netruka etugambire kikenyine kinyakuletereze omuro guno hali tuikiro mukikaro kinu boko banorora tuikira mukikaro kinu police enyakuzimya omuro eri mukurwana na amani kuranto omuro guno gwazima and successfully hali tuikireho big part of this building ebaire kuba mazire kuba nehia baitu police erwaine muno kuranto omuliro guno gwazima business nyingi zinyakubairo mukekaro kinu zihire kandi za huaho abairoho inyuma oramanyire kyombeko kinu hali kiri business nyakuri kuno hano nyingi muno zimanyire omusionali omuhaba feri be busy bintu mukekaro kinu kandi ngoko kuba no murura ali munako yamani muno abukwa bintu bingi muno ebyabaira ina business ye ebinyakuhire kandi byahwaho makuru tigali marungi makuru gena ko muno koko kumuro musikyono cyali nako nyingi muno yaina face bintu bye bihire omukikaro kino omukyombeko kino chonga tukusima police interwa ine kandi ikira mukikaro kino mukaire ya ranto muliro guno yaguzimya ya containinga kyonka business zo zibaira mukikaro kino zo nyingi muno zihire kandi ebintu ebikubarwamu obutimbi bwe sente bihire kandi bya hwaho nigama kuruge twina kaire kanu kenyini agetu kushobora kwikiyaho Hakitara TV makuru gena kumuno na muno mukashimikano kenyini hali tukuranti economy is not doing good bantu sente bandi bali maron hana taho saluni oramanyire kyombeko kinu saluni ngege yose abasajja basalira maisoke akaire kanu kwe kusana etyo hanyuma yomuro gunu eneta yabakazi ndorani bakazi basibira hisoke and no kwegera abantu isoke akaire kanu kote business eje kusana betting ya bageta ya Kings business ya betting yabaira mukikaro kinu kote ekusana akaire kanu kenyini iwa kutondera Hakitara TV tukire hano abantu nibarenga abakamba business nibarenga okuyihamu ebintu ebimu ebinyakusigaire bitakwasira omuro nibarenga okubihamu kubitegura nibarenga okubitegura iwa kutondera Hakitara TV hano nkira kururaho ebintu byenzaro embagani za mugongoma na biki niba bitundira mukikaro kino ba business akaire kanu hati nukote kwisana nikote kwisana hands on skills training center nukote kwisana makuru genda ku muno omuliro gunya kukwasira ebyombe kyombeko kino mukikaro kino kyenyini hati tukire omuliro babaire balingero kuguzimya baitu noranti agukialemere noranti ogundi gutandikire kugaruka mu kubanu gwako bokuba norayiguru aho omuro gubaire ne gukiayaka baire saluni nikote kusana ikimanyisa nti bintu bingi muno ebya sente nyemwingi ebinyakubaire mukikaro kino ebimazire kuba ne bihuaho ne bihya bantu bakubara amalosi gonka yes nikoto tuduli Hakitara TV nigaga makuru agetwendeze kwikiya omuhindi kasumi kenako muno bokuba no murora musajja baitu nakwe muro ha face bokuba no face amaziga ga kugonza kumuraba mu musajja waitu omukyali omuhindi bienako muno yes police ejja kuba neruga ine tugambira report yenyini
ekijja kuletereza omuro kuba nigukwata ekyombeko kino. But for now Hakitara TV ni gaga makuru agatubaire ntwina kuhikiyaho okureportingira ekyombeko kino kyakabalega kikwasira omuro kyahya.